Oyo Jenny Kebaso, biamono sana. Elders in charge, mwakikishenga tunaenda hivyo. Noro hiyo koletwa. Oyo William Kebaso noro tigojiche. Tuegeze hivyo. Tuachire Ellen Nyaboke. Sawa. Oyo buo yaro noro tokanetie. Oyo Helen Nyaboke ndiye anafuata namba 5. William Oyaro. Mwili ndio huo. Toleta romo vere o Helen Nyaboke. Mata Mora. Movero Mata Mora. Noro Kubwatia Mata Mora. Moto tebie iso movero Mata Mora ole. Mata Mora, Samarita Mora. Mata Mora ngayore, okay Yorete gocha, yoiki gocha. Tamoranje baeli baga movero noro kurusi wabu. Leta huo mwili. Wapatie nafasi kabisa, fungua njia kwa ajili yao. Ndio tusaidike jamani. Asante. Toka nenda ngora higo. Tumanyetega tuna mariga mange, lakini tolemerania asili ya Yesu. Tuvumiliane kabisa. Mwili wa Martha Morandi unafuata sasa. Noro koletwa George Anabilita. Omobero Anabilita noro tokanyete. Oyo Anabilita noro tigogwa atigocha. Anabilita. Omobero Anabilita. Asante. Oyo noyo Martha Mora noro okwege kwase kobera. Anabilita. Omobero George Nyambogo noro waliganigwe noro kobwatia Anabilita. George Nyambogo. Anabilita oyo noro oyo. Oyo George Nyambogo. George Nyambogo ndio huo. Nyambogo. George Nyambogo. Omobero George Nyambogo. Okay. Omobero esta kemuma noro uomo elio. Esta kemuma George Nyambogo noro yo. Tolete rango mobere esta kemuma. Tolete ro mobero esta kemuma. Oya esta kemuma. Sasa ni mwili wa Esther Kemuma ndio tunasubiri, alafu tutakuwa tunafanya ombi pamoja. Naomba Pastor Evans Nyaiga ukae karibu na mimi ufanye ombi, alafu tutaruhusu Asante. Tuvumilie jamani. Esther Kemuma. Mwili wa Esther Kemuma ndio tunasubiri uletwe. Esther Kemuma. Mwili wa Esther Kemuma moto elibaga kama na ndetu abasoro ile. Asamba sikani. Moto elibaga. Esther Kemuma.